Cari fratelli e sorelle, Dragi brati in sestre, oggi ricorre la giornata mondiale contro la tratta di persone, promossa dalle Nazioni Unite. danes je na pobudo Združenih narodov svetovni dan proti trgovini z ljudmi. Vsako leto je na tisoče moških, žensk in otrok nedolžnih žrtev delovnega in spolnega izkoriščanja ter trgovine z organi. Zdi se, da smo se tako navadili, da imamo to za nekaj normalnega. To je grdo, je kruto, je zločinsko. Želim spodbuditi k prizadevanju vse, da bi se ta nesmiselna oblika modernega suženjstva k temu primerno odpravila. Prosimo skupaj Devico Marijo, da podpira žrtve trgovine in spreobrne srca trgovcev. È criminale. Desidero richiamare l'impegno di tutti affinché questa piaga aberrante, forma di schiavitù moderna, sia adeguatamente contrastata. Preghiamo insieme la Vergine Maria perché sostenga le vittime della tratta e converta i cuori dei trafficanti.